idi kalman laeng. Programang ingkay pakangigan, kada kinilang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan niyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dayto nga programa, kat maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Diyan. Sagudahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan, di pagayam tayong Elsa nga napoluan. Siya, sa anggit na sika. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi. Tagbasbasak palaeng iti kolehyo. Gwen, ket siyempre napintasak kadado di kita agar-arim kanyak iti likudan ngagbasbasak palaeng. May sa kadakwada ni Juju manong nemi kang kanayon nak nga awisan nga ka magmerienda no kasta nga vacant period. Tapno di kasta kita hambat nga aumat makuna na pinagusto man. Wow! Ibilang ko na isang sangin kanyak dito nga aldaw, Elsa. Tapay met, Jojo. Siyempre, agbadbalat nga vacant period ta. Kahit makalanglang kang agmerienda. No, Jack Mariro, namin adun nga inawis ka, tapno agmerienda ta. Ngamita lang nga pinatgan na. Ito lang amin nga mabisinak eh. Ana? No kasta kami nga awisan na saan ka mabisin. Iso nga ang kapatgan, nga may tatambisinak. Pinatgan ka. Naradawak kami nga nakariing. Kadyakon nakaluto. Sa moment na nitiya, panang pagkasaraak. Lutued na kanin na. Do? Sige, hindi ka rin. Napang kami ti kantin, manong name iti eskwela, kahit nagordera ko na anak, kahit mga pansit. Pansit ka doon kanya, Jojo. Okay. Ay ito ka nga rin tasaklatan ti mapanagordera, okay? Kahit order ti special nga para kadata. Para kadata kadua, para kadata special nga aldaw. Naragsak kami, manunay kabayatan nga agminimiyanda kami kini Jojo. Nemas? Wow, Nemas, nangarunay kita, heartily given. Nemas ka talaga, tiluto na rito, kantin. Kahit naimas man na, gabot na nakasango ka nagmerienda, Elsa. Amom, oras ang kumana naimas, di pansit nga isubok, no kitkitain ka. Agloko-loko ti signal. Ituloy tayo. Agyaman nagjojo. Manibol ta basta vacant period ta umay tagmerienda. Asikat ka na yung tagbayad? Yes, of course. Masaludsud ko man, Jojo. Baknan ka di? Saan met? At alabasit negosyo yung asasakasuan da papaki ni mama. Kastan numat kayat ko into no makamagturpo sa kiti accountancy. No, Jack tuman agtrabaho iti bangko, agnegosyo aktumet. Kaya si ka, Elsa. Alam mo ti ambisyon mo? Ambisyon? No, kahit mo nga pagbalinan, o baka magturpos ka. Agtrabaho to, iti munisipyo may di Sanchez Mira Cagayan. Taga Sanchez, di ba? Ayun na Jack to kaya ti pumano itulukan mi. Ado siguro ti kanyo-ganyo sa niya. Ha? Ado siguro ti kanyo-ganyo di Sanchez ko na. Kanyugan, di anda ko, Loren Alegre, kada Nick Alegre, ado nyug jay. At dali mga puon ti nyug may tinikod ti balay mi. Kanadadwa nga puon ti kahel. Magkital-talo lang ni tatang ko. Kan basta rin mapanagkalap. Kanina nang angkat iti ikan. Mapanaila ko. Basta gaya. Upat kami nga kakapsat. Siyak tinaw na. Iso nga, narigat ti panagbiagbi.
Elsa? Ada ka din nubyom? Ahumpay. Kanjak pa kanjak pala panunutin data Jujo. Agraduarak pa ada agar aram ken ka, ijelo karyo. Anda. Ketsi ka Jujo, manumot din tinubyam. May santo pa laeng, kanagmay may santo laeng. Sino? Sika. Ha? Kasano ko ma? Sa anak may kari ka na kayo, Jojo. Kanawang pa dahil iti panunot ko. Noon niya timbaga ni Jojo anong name kiti sut agpay so marigrikat kamlang. Kat siyempre, awan ti sabali nga aramidek no di mangipasnek ti panagbasak tam saan nga masayang ti gasgastusek nga agapo iti lingit paglinglingetan datatang kininanan. Manipod met idin manunemi akuyukuyog kami kini Jojo. Kaya iti na minsan agundaway. Itulunak manin ti kaserak Jojo. Na? Siyempre, mabaling ka di nga maliwayak ti mangitulog ken ka. Narigatan na mga no itry da ka. Kumuna nga roda, nganta iti terminal, ti para kagayan, Jojo. Tapay, inakalahin ti pauit datatan. Aglugad ta karonen, saanin, asa tigmentlaeng. Nga magkurek ka, Jojo. Tapay, adaman ba luhukin ka? Idapay labigat nga midlaw ko nga niliday ka. Ano na? Idapay labigat nga madlaw ko nga niliday ka, kunak. Ada ka di problema? Awan na nyaman na rito, Elsa. Dinak pa kadanagan. Madi mabaling ka di man kadyak madanagan. No adda parikot mo, no adda parikot ko ibagak kenga, ketultulungan akmen. Iso nga no, adda man problema, ibagam kanyak barin adda may tulong ko kenga. Kasta di kita gagayam sang kadi. Pampanutak namin. Malpaston ti klase. Sang kanto na makikita pa, Elsa. Kitagsubliak mo palaeng, dito ilawag. Para iti maudi nga tawon ko iti kolehyo. Ag kita taduan ng Jojo. Iso ka saan ka kumangumaniday nakasta. Oy, alis nun tayo magnatap nung makadanon. Kita anda aguro-ore kang akalog, adyog. Nyog, akalog, un. Inyo na unay ko kinitatang nga mangipawit iti kalog. Tapno di kastakit, maramanam ti bunga ti nyugbi sa jilo karmi. Manong nemi tiyak amo no apay nga kanagiti sumarsaro nga aldaw kat naliday ni Jojo. Gabota, malmalpasin ti klase manong. Kat kunana kanya, Elsa, dahito yung di binulod ko nga notebook mo. Sublikon. Thank you, ha? Oh, sige, Jojo. Ikabil ko na dito yung nagtiya bag ko. O, anyan, Jojo? Nalpasan di klase. Closingin. Intun opening. Agkita tatumanin. Sapay ko ma, Elsa. Anya? Sapay ko ma? Una? Saan nga sigurado? Abay met, Jojo. Di kan tupulos malipatan, Elsa. Aguri ka, kasla ka lagpakpakada. Kasla saan kantor ka makita, Basta, di kanto pulos malipatan. Agnanayon kanto, nga dati panunod, kaniti pusok. Gapote patpatek ka. Jack namnamahen, aday jeti na udi a panagkita ken panagsarita min kini Jojo kareti nga panawin manong. Anda, inligpit na nga love letter iti insubli ng notebook ko. Nga nailanadan na iti dinaon ti puso na. Di na siguro may baga manong nemi ti personal isong insurat na nga agpadpada kami iti marik na. Nga ayaten na kami. Nga agay-ayat kami nga agpadpada iti tunggal maysa. Pinadas ko iri nga sinapol ni Jojo manunemi ngem napahayak. Aging ka nakapagturpusak ket nakastrek nga dagos iti munisipyo mi.
Ket kastoy di kiti si Marno apasamak manong nemi. Ni tatang manong nemi ti masadag kaniya kiti maysa nga gundaway ket kunana. Ay, adan ni Sir Marvin, tinubyo, Elsa, anak, di mo kandi napuutan nga dinteng. Natatagmet. Napay. Nubium ko na yung dagos. Kit ang dapat ng nubiuhan. Di nagturpos kang, kit nagtrabaho ka sa munisipyo. Agad tagar-aram kang ka ni Marvin. Inaklo mo matas ang kade. Nangit ko, di ungor ti kutsen na tatang. Apimit kang bagayo nga nobyo. Tadi mo ka di kayat. Uno di mo ka di pa inaklon ni Sir Marvin, anak. Tatang. Di pa lang sa pulong kang kuha ni Marvin, di kang runaan nga ng tulong keng ka, nga nakastrek ito pa nagtrabaho mo dito munisipyo. Kaya nasingpet. Uwan tatang, awanin sa pulag pa keng kuwana. No lapsag tagsaho, kat perfect. Ang iman niya. Sabo nga ayaten, kasta? Masusulat to nga tamat nga ayaten, tatang. No saan nga ni Marvin? Asino ko mangaron? Ada ka din nabati idi nga nobyom sa jay lawag, inagpasbasa ka sa jay. Ba't nagbaling nga nobyok tatang? Nga mandan nakarik na iti ayat. Kasta. Agloko-loko ti signal. Agloko-loko signal. Kita, kuha. Agloko-loko signal. Ano kuha signal? Tuloy tayo. Eslati amok agad. Adda nakarik na ti ayat sa dilawag. Ngamhang kinagagnubyo. Itat adda kan dito Sanchez. Kagtrabaho ka, nadagar-aram ka. Ngam samot nga ayatan. Tatang, anak, aklo mo ni Sir Marvin. Kanta kayo kasawa. Pa-check nga saan na kanto nga. Baybayan. Saan kanto nga babawi. Naraksak. Manong nemi gabot tadyak meten mauray ni Jojo. Manong nemi, day din tinaudi nga talaga, panagsarita mi. Di kan tupulos malipatan. Kung kunanay, di kat napasamak yun. Sana mo't lamay bagang kami, I love you, kadi di surat na. Di na nga tamarik na nga talaga, idi, ngay patpateg ko ni Jojo. Kat gabot na talaga nga awanin ni Jojo manong nemi, kat kas na ko na kinitata nga jak to, marigata na magsusuro, nga mangipateg kini Marvin, dahil dati kapunan no apay nga inaklon ko isuna. Kat kas taon itaragsak na. Kagyaman na Elsa, kanibilang ko na ito nga aldaw, nga kararagsakan nga aldaw para kanya. Kat tulagan dar nga dagos ti kasarta. Ana? Kasar nga dagos? Ala, kakaklon ko lang ayat mo, kasar nga dagos eh. Adun ti hornong ko, Elsa. Ngayon ubing nga kapailayang Marvin. Ken kasapulan dak pwede kiti kakapsat ko. Awan ti parikot ka rin kiti kakapsat mo. Duatan ton ti mangtulong ka na kuwada, Elsa. Ngayon sa anak pa ka nakasagana. Okay, mawatan ka, Elsa. Kedulitek. Agyaman akte naklon nakon. Ad-addaman itahan nga nagagatak nagtrabaho. Tas sikat inspirasyon ko. Ketang, nayunak pa yung ornong ko. Agyaman akmat kang Marvin kada kiti tulong mo kaniya. Ken kada kami nga sang kapamilya. Ken maragsakan akmat. Mabaling ka di nga rod, Elsa? Nga niya. Narakupen ka. Ken may I kiss your lips? No, aragop okay lang. Ngem no kiss, itipingping. Sige, itipingping. Elsa, I love you so much. Nagkarelasyon ka nga rod ka ni Marvin, manong dahil may tuloy ko, tinagtrabaho, nga nang tulong met ka rin kakapsat ko. No manin idarirag ni Marvin, manong name di pa nag-asawa ni. Ngayon kaslat sa kayat pailaeng daan kaslat na ururayan. Anak, kinasarita nakmanin ni Marvin, managatanin nga,
Tatang maganatanin ko na yun. Ay, maganatanin nga, kasara kayo. Yung bagagmat kang kuha na idi, tatang, ngobing pay, tama nun titawin mo. Indon kayat mo kung mga kasara kayo. Agdoon nga tawen, sipo di naklon mo ni Marvin. Saan gani? Gagangi nga maganatan na, nga, nabayag mo tayo. Tatang, agduado ka di palaeng, ha? Agbudno ka man ngamin kanya, Elsa. Ada ka di or-orayan. Or-orayan? Awan, tatang. Sino ko mo? Ay, ngaron ita ti problema. Kita samad ngaron nga ta kami kininanang mo. Ura idi palaeng kita umanugot kami nga makikasarkan. Basta ni Marvin di pakikasaram. Jak pa ngamin sigurado to'y pusok nga para keng kuha na tatang. Ano ya? Ay, naglugo ka ubigan. Inaklon mo ni Marvin nga sang ka sigurado nga etem? Inaklon mo? Nga di mo etan? Di mo kit masusurok no nga etan tatang. Apay nga rod nga naklon mo. Anyan tulay nga ti kunain ni Marvin kan anyat marik na di tao nga mang numaamon na nga di mo gayam ay etan. Naglugo kan. Tiamok ngamin idi manunemi kat masursurok nga ayat ni Marvin nga nagbintutak. Dua nga taon nga agpaiso ti relasyon mi. Ngayon aslad da pa ilang or-orayek nga sa bali. Edi kadak ti sentro ti ilimi manunemi ti adda napangko ginatang. Adda maglayangan dito ko nak. Siya manlangin ti gumatang ti bumilya nga sukat iti nga napundi nga bumbilya sa Jabalay kung nakdinakam ko. Ilita sumre ka kiti may nga hardware, manunemi, sinabat na kiti may nga lalaki, kat ko, yes ma'am, may, ha? Jojo? Jack ang munurumbeng maragsakan na karidi agundaway manunemi. Tinabayag ko nga sapsapulan ken ururayeng nga ni Jojo ket nakita kon. Nasurog gaya man nga makatawen nga adda pwesto iti negosyo da dito'y Sanchez Mira. Jack libaken nga kastaon iti rag uti pusok. Ngem idi tayam amunak iti asawa na. Dagos ba't ka nakariknakit sa em. Nako. Ti kayam urayak nga ni Jojo manong. Imay nagnegosyo dito Sanchez Mira. Nga damat gaya man asawa na. Oh, honey. Yaman mo kaya ni Elsa. Malagip mo? Di masansan din ang istorya. Ano ka? Kaya ka nga taga dito Sanchez Mira? Elsa, ni Emmy, ti asawa. Oy, nice meeting you, Elsa. Me too, Emmy. Oh, mabigla nga. Kasi ako di maman na mangisagahan na ti pagsasangwan tayo. Busy na kiti ubing ta ado ti agatang. Say mabidlaeng. Nabayag kan dito'y, Emmy? Nasurokan nga makatawen. Naganar no kasto yung oras, no kasto yung aldaw. Mamano no, umay kami dito'y. Adadamid lang sa jalawag. Uyo nga ron ni Jojo. Ano awisan nak dito Sanchez ket ibagakbet nga kahit nakalang makita. Ganita, nakikita tayon. Namamu ka material sa kunam sa itay ni Jojo nga kanayon nak nga sistoryan ken ka. Owen, di na kamalipatan. First love na kangarod. Ha? Ket first love mo met? Sang ka di? Sikat first love na. Sumat ti first love mo. Nasigint ka mala idi nga gayam. Ngam ka di nga naudi nga panagsalita mi. At in paligpit na nga love letter iti notebook ko eh. Kadi. Kahit mong asawan, saan kayo nga nagkarelasyon? Saan kayo nagaynayan? No.
Ngam inayat mo met, idi? Itinarablabas pa yung mesa gayem? Siguro. Nabayag ka nang nagtatrabaho ti munisipyo? Manipod iti nagradwara. At dan anak mo? Humpe asawa? Adi? Ha? Ay, pasensya ka na. Ado una hindi kita dinamag ko king ka. Nga saan ko mga rumbay nga damagik. Sorry nga talaga, Elsa. Oen manong nemi nagsasangong kami iti indasar ni Jojo nga magsasangwan mi. E madamdama pa nagpakada ni Amy. Excuse me, honey ha. Elsa, adala mo pang kukitaan bit. Amang ano na malipatak tumanin. Ituloy yun lang agbiryanda ha. Ah, Jojo, natungpal mo na di masansan idi nga ibaga mga arapa mo sa kari. Wan. Adda pa post office sa Jai Vegan. Kaya ori sika. Natungpal mo ti arapa mo. Dagos ka mat ka nakastrek nga nagtrabaho ti munisipyo. Ngayon mapingasan ka nga dagos nga nakiasawa. Ubingak pa'y. Yung siguro kita, dahito nga tawin, makikasarak ton. Ako nuna ka ito ha. Kaya no, agbalay ka ito, aguni kay layan kanyak. Mangtedak to dinakkel nga diskwento. No dito hardware mi nga gatang kayo nagdi materyales. Alawin la. Abi kami nga bigla na tayo din nga nagpukaw ka. Amok idin nga ibaundak sa di Manila na sadyang ituloy ko tagbasa. Pambarak asikaswan ti negosyo mi sadyay. Sorry, Elsa. Okay lang. Inakon, pakibagam tulangin kini Amy, kahit padaanan yun to ati wedding invitation mi, ngay patulod mi ka na kayo, Jojo. Ito na ito nga matlang atawin. Agkasarakam tumaten kini Marvin. Manong Nemi, dito lagayam ti urayak nga mapasamak. Tapno, malpasen ti pampanunutek. Manong, hindi ba kasang petak dito balay inalak dedi love letter ni Jojo ngayon ligpit na itinutbok ko. Manong Nemi, nasakit Jojo. Nangaroon na basaig na ito nga love letter. Ngayon ligpit mo itinutbok ko kaliding nauti nga pa nagsalita ta. Idi tagpasbasa ta pailahan. No idi, kat managragsakan na nga ulit-ulitak nga basahan. Ngimita ta nakita tamanin. Itatadan asawam. No masayag ita tilinaon da ito nga surat. Kat agpanhaas iti oray lada ito'y puso. Inayat ka, Jojo. Imbilang ka ba't nga sikat ti first love ko? Sinapsapol ka, inururay ka, itinaunday nga panawin. Inayat ka, tinaunday nga panawin. Imita ta nakita ka manin. Saan gayam nga nasken nga urayan ka? Saan gayam nga nasken nga ayatin ka? Kaditan, nasungbatan ng tilinaon dito'y. Sungbatak, kaditan, sungbatak tilinaon dito nga love letter. I love you too, Jojo. And goodbye. Tasaan nga siya, no diket isuna. Saan nga sika, no diket ni Marvin.
Kasto ti ayat manong name ni Marvin, idi bagak nga nakasagana ako na makikasarken ko ala. Yes! 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 Ala, maatake ka Marvin. Hanya kan sa Jack Evolubus hani nga matake ak. Itapay, itapay nga matake ak, idin ta umanugot kan nga ag kasartan, idon ka ano nga ron. Pagtulagan na yung bag. Kanito umay nga bulanin. Ken na pakai nana ipairugik mo di ba nagpatagdarat balay ta. Sige. Ken salang nga balay tinasken nga mabukilitan. Kanya pa nga ron. Ti paagbalin nga anak ta. Kasar pa nga umuna. Sakbay deta. Oh, numabalin na ko makititan. Nabayagan nga arapapek nga magkan. Nga marakop ka nga magkan ka tinapahon. Kinagyaman ak pasamak mitlayangan, Elsa. Kadikarikan ka. Saan kanto nga agbabawi? Haya? Ragsak to nga agnanayon ti paay ko keng ka. Kada kayo, kada kiti agbalid nga nakta. Saan nga isu ni diket isu? Saan nga ni Jojo na dikat ni Marvin Manong? Naibawin ko nga na gusto ayat ko kini Marvin Manong Nemi kat na nagsak kami akan duwami ti umuna nga anak mi ani Junior. Nagbaling nga na sigad to yung pamilya kan ti pamilya ni Jojo. Ta inanak dahi ti bunyag ni Junior. Kaya di love letter ni Jojo Manong Nemi dahito ti kanayod ko nga basbasain ni di. Nga pakalaglagi pak iti umuna nga nakariknak iti ayat no pa saan nga iso tinagtungpalan. Ket pudno na nga sa anak nga agbabawi nga nangipateg kay ni Marvin gabot na nagtultuloy nga na siya at kanatungo ka na kami. Kani daw dawat ko nga sabi ko ma tagtultuloy ti ornos ragsak mi asang kapamilya. Dito nga ron ti pagkasalita manong nami ka nagyaman na klaon iti anos mo nga nangibasa ket sabi ko ba nadawat na ibatik nga adan, liwliwakin pagsarbingan, tibiyag ka nagidi pa adag kadimngag ka nagbuya. Tuwing nga radagyaman nga pagayam mo, Elsa Edi Sanchez Mira. Thank you king ka Elsa Edi Sanchez Mira kagayan, tingka pa nang isurat pa nang ibura iti pagkasalitam, nagbasbasa kagayam dito lawag edi, ya? Dito kayo nag-amamo kini Jojo.